अहानबदे यमना मरुओइबा अपडेट खरा थमजगे सागांग रीजन गे सेन मार्क्योक माउंग रोड हाइरिबा मफम सिदा पीडीएफ यांखै मुकना मिलिटरी दा एम्बुश तौनबा होनारिङैदा मिलिटरी ना ओइना काउंटर एम्बुश तौबदा खरा तत्खरे हाइरि कुकी सिंगना रिमेम्बरेंस डे गी थौरम पांगथोखरे कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी को टू सिंदुना रिमेम्बरेंस डे गी थौरम कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की ब्रिगेडियर एम थॉमस ग्राउंड लेरिबा को टू ऑफिस ता कुकी जो म्यामना सरुक यादुना पांगथोखरे थौरम अदुगा मरी लेनु को टू गी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी लानमिलुन सिंगसटना फोंगदोखिबदा ममांग सही की 2025 की दिसंबर कुनगनि थोइदा सदर हिल कांगपोकपी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी ओइबा मिफमना था खुदिंगी तांग अहुम असिबु रिमेम्बरेंस डे हाइना पांगथोकनबा अमतो ओइना वरेप लौनखि थौरम असि मरु ओइना 2023 की मे अनि दगी हौरकलिबे इरांग थवाई कटख्रबा कुकी जो सिंगु इकाई खुमनबा अमदी ngasi फावो लांजेना दुना लेरिबा आईडीपी सिंगना खुदोंसादबा कया अदुगी येंगलगा चथगदबनी था खुदिंगी तांग अहुम रिमेम्बरेंस डे नुमित असिदा डिस्ट्रिक्ट पुंबा कंप्लीट शटडाउन चथगनी हाइरी कुकी सिंगी जर्मन टाइगर रोड की मायोन एनजीपी की ऑर्डर मायोक्ता यूएन अमसुंग यूएस एम्बेसी दा वकत पाहाइबसी लेबाक असिगी सटना कंगलोंदा फॉरेन कंट्री ना खुद थिंगजिन हनबगुम एमआईएस कुकी जो कम्युनिटी सिंगना मखोई खक्तगी खंदुना एनवायरनमेंट अमदी फॉरेस्ट की क्लियरेंस जाउदना सिंगी डिस्ट्रिक्ट तरुक फाउनबा याबा जर्मन टाइगर रोड हाइना थोंदुना सिंग अमसुंग उमंगी एरिया कोथोक्तुना लंबी सेमलंबा अदु स्टेचुरी बॉडी ओइरिबा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने लंबी सेमबगी थबुक लेपकदबनी हाइना ताकिबो ऑर्डर अदुगी मयोक्ता कुकी अलायंस फॉर नाम्पी एवाकनिंग मूवमेंट ना यूएन अमसुंग यूएस एम्बेसी दे वका चेरोल थारिबा असि इंडिया अमसुंग मणिपुर गी लेंगाक लोंदा फॉरेन कंट्री सिंग खुद थिंजिन हनबनी हाइना मैतै हेरिटेज सोसाइटी ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अमदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ता चेरोल थादुन खंगनख्रे कुकी जो कम्युनिटी सिंग ना सिंगी डिस्ट्रिक्ट तरुक हाइबदी सुरासनपुर कांगपोकपी सेनापति तामेंगलोंग उखरुल अमदी नोने फाउनबा याबा लंबी कुकी इंसर्जेंट ग्रुप सिंग ना ममिंग थोंदुना जर्मन टाइगर रोड हाइना मिंग थोलबा मतुंग सिंगी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लेबा फॉरेस्ट अमदी सिंग कोकथुक्तुना मरी लेनबो अथॉरिटी हाइबदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट की अयाबा याउदुना सेमकिबा लंबी अदु कोलकाता दा लेबा एनजीटी ईस्टर्न जोन बेंच ना हौकिबा सही दिसंबर 19 दा आइन काइन लंबी सेमलिबा अदु खुदक लेपनबगी ऑर्डर ताखिबनी मसिगी मतुंग तारकपदा इकुई कुइद्रिंग यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स गोलकर्टर अमसुंग न्यू दिल्ली दा फमलिबा यूएस की एम्बेसी दा एनजीटी ना थमखिबो ऑर्डर अदुबु इंटरवेंशन पीबीयू हाइना वाका चेरोल थमखिबगा लोइनना एनजीटी की ऑर्डर असी इंडिजिनस पीपल्स ओइरिबा कुकी जो सिंगी सर्वाइवल अकाइबा पीबो ऑर्डर नि मसिना माइनॉरिटी ओइरिबा ट्राइबल सिंग दा नाम थबना थंबीबनी हाइबदु उटपनी हाइना फोंदोकी KANM गी वका चेरोन सिंग असी अकनबा मोंगदा रिएक्ट तौरदुना मैतै हेरिटेज सोसाइटी ना पीएमओ ऑफिस अमसुंग एमआईएस दा थाकिबा चेरोल अदुदा कुकी जो कम्युनिटी अमदी कम्युनिटी सिंग असीगी मिलिटेंट ग्रुप सिंग यूएन अमदी यूएस एम्बेसी दा एनजीटी ना ताकिबो ऑर्डर अदु इंटरवेन तौबियु हाइरिबा असी इंडिया अमसुंग मणिपुर गी लेंगाक लोंदा फॉरेन कंट्री सिंग खुद थिंगजन हनबगी लिकलम यातपनी मसिगी मथक्ता टेरिटोरी बॉडी ओइरिबा एनजीटी ना अथॉरिटी अमदी मिनिस्ट्री की क्लियरेंस साउतना फॉरेस्ट अमसुंग सिंगिलम कोकथोक्तुना लंबी सेम बसी आइना यादना खंगना पियारसु थमलिबा मणिपुरी स्टेट गवर्नमेंट ना करी अमता हाइबा ngamdana लेरिबा असिना नुंगनांगबा पुई KNM गी यूएन अमसुंग यूएस ता थारिबा चेरोल असी इंडिया गी सोवरेंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अमसुंग क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन सिंग दा चाउना सिंगनबनी असिगुंबा थवंग असी तुंगदा यामना साथीबा अमदी खुदोंथिनिंगाई ओइबा मचाक सिंग थोखलकपा याबगी अकीबा लई मरमदी KMM गी लेटर सिंग अदोना गवर्नमेंट अमदी मल्टी लेटरन बॉडी सिंग ना कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा पाइखलिबा थबक थोरम सिंग दा फॉरेन लेबाक सिंग की इंटरवेंशन लाखपा याबगी अकीबसु लहली हाइरी असिगुंबा थवंग असि मरी लेनबा पीएम ऑफिस अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना कुपने यंगसेंदुना सथरलिबा थवंग असिगी मथक्ता खुदक की ओइबा अथुबा एक्शन लौखत पतांगाई फदि हाइना फोंदोरगली मैतै हेरिटेज सोसाइटी ना पीएम ऑफिस अमसुंग एमआईसी दा थाकिबा सिथि अदुदा मणिपुर की कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप सिंग ना मखोइगी कानाबा खक्ता खंदुना ममंग थक्ता इजराइल यूएसए यूएन अमदी अतै फॉरेन कंट्री सिंग दो मखोइ सिंग असिना अपिकवा फुरुप ट्राइब नि अपिकवा फुरुप ट्राइब सिंग असी असौबा मेजॉरिटी ग्रुप सिंग ना इथन क्लींजिंग तौबा मखोइबु नम थबिबगी थवंग सिंग सथरे हाइदुना फॉरेन नेशन सिंग दगी सपोर्ट लौना भोना दुना तर लागली मसिना ताकपदी कुकी जो कम्युनिटी सिंग मसिंग मणिपुर दा लैना इंडिया की लेंगाक लोंदा फॉरेन कंट्री सिंग ना डायरेक्ट
khut thingjenba pamle habasi mayek sengna takli society asigi letter aduda PMO amasung MISA gi pukning singsemduna karigidamakta Kuki jo community amadi makoi gi militant group singna manipuri form saliba national highway singda hojik fawa free movement yahandribano aduga makoina makoi khaktagi oiba sathok sasin amadi pot puthok pusin tawba yanbagi damakta authority ayaba yaudana German amadi Tiger Road semlibano haina su wahang tawri kariguba German amasung Tiger Road asi NGT na piriba ating basi thugaiduna semhan bataragadi PMO office amasung MSA bu balance oina community sing the meeting thamde haina India pumbana soidana lorokpa yabagi oithokpasu lei haina letter aduda mayek singna palli Paubitek the MLA Loken ge ex MLA Lukhoi ge school campus ta phuna ge tawkhre MLA ge ex MLA ga sinda paudana duna khatnar pada miyam na pukni paiduna nokna khre Wangoi Assembly Constitution ki Paubitek school sabagi matang de Assembly Constituency adugi MLA Khuraijam Loken amasung ex MLA oinam Lukhoi ga ngarang ayuk pung trama thairom tarakpada Paubitek High School gi lampakta fugai na ge tawkhre Paubitek High School ani school fagarhan si misanda yaw school amani high school asida mahirwe singi award pa classroom singi yenglaga kendro gi MLA KS Loken gi local area development fund gi sel thatharaga school gi classroom khara sagat ki tanpham aduda si ama pairaga mafam aduda school sagadabani haina phongdora ki hanagi MLA local area development fund na sariba school adu lauthok haki kangbu na oina mafam adumak tata school gi ka hum sagani haina mukpa horaki kangbu aduna pairak liba serol adu repairing gini school sabagi na te haina yetna rakhi school saba haibase school fagaran si mission gi saruk ama oibani na MLA na chairman oiribani maram aduna mahakna school sabagi matangda tawba ngamba khara lei haina yetna rakhi makhoi ani angang masagi matawgu muhai bata phajadaba taba nungai taba wafak mayam ama phongdorak pasunga si social media da viral oirakhi makhoi ani na ngangna khiba wafam sing adugi manungda ex MLA na serol aduda yauriba wai sing adu paba thoktabra hain hangladuna paba thoktragadi mahakna amomom to oina takpi gi haina loken da phongdokpa wafam adu taraba tungda MLA loken na lukhoidan hakpu larik ka yamna tamja hobage aina oina takpi ge serol aduda yauriba adu nahak kari amata khangre haina khumnarakhi madudagi hendokladuna sel saba bohot kahanba amadi ayatpa pinabagi matangda mana thokpo wafam kamaram phongdoknarakpa taki makhoi ani na muknaringi tanpham aduda wangoi gi SDPO amadi police person kamaram su lei masigi su mathakta Joren education officer masamak su mafam aduda leiki lukhoida DPR yaudana kamdauna school sagadori banu haina hangbada paukhum ningthina pinabagi mahutta khana chainaba amadi authority oinabagi mawngda wa ngangnaraki police officer kaya amasu makhoi ani na ngangnaribadu thembana trangan logi oiba thabuk laukat patawkhide hairi panbe abadi wangkoi assembly constituency da MLA Loken amasung ex MLA Lukhoi ngahak leitana sinda pautana duna khana chainabagi tawdok thoktuna lakrabani masina maram oiraga constituency asigi semgat sagatpagi thabuk thorom singda apanba kaya maram thengnari ex MLA nasinba New Year gi saklen da BJP gi MLA suna lakhidre assembly dissolve tawbagi warep official committee na lobangam dre Anoba sahi lakpaga iroilena lengak paiba yoromba MLA singpunna amuktang unanaba MLA amana sel tingna sinba numidang wairam gi saklen da MLA masing suna lakidre thazaba yaba mafamdagi phangba paun hai saklen yauna mafim adu kaunaba supnatagi MLA taraga mari khaktam laki kari maramgi MLA sing suna lakidabano haiba sabsana khangdraga su MLA sing gi marakta hojik maksu khaibung tanabagi irang loisentri haina lobuyai MLA kharna Manipur Legislative Assembly gi speaker TS Satebatraga sanminna ningba aduga atopa MLA kharna Govindas Konthaujamga puna ningba amadi atopa MLA kharna TS Biswajit ka satmina ningba maram mifam aduda political gi meeting de yengbada leadership puthoknabagi oiramgani khannarakpadagi lakhidaba oiramgani hairi mifam aduda hanagi chief minister nongthongba pirensu masangamde haina lakhide adubu mahakti asengba masangamdabagi laktaba oiramle hairi government amma sembagi matam khangten tensilaklaba asi Fawalsu BJP gi MLA sing center da meeting thamlaga lengak ama semhan pirakani haibagi thajaba thamnari Makoid apun bagi panggal haibase hojik su karinu haiba khan thaba ngamdri CM gi phangnaba hotnaba da tongan bo wakhalon da thabuk tawnari MLA sing masoi tanaba namaram oiredna national leader sing na makoida thajaba thamlaktre masina maram oirgo Manipur da anoba lengak ama semhan bagi mohutta house dissolve tawkhigadra haibase political nainaba sing na chibon ngangnari Maramasna national media amasung Imphal da phungba pause khar Union Home Minister na handakta Manipur da law and order gi matang da review tawkhiba aduda official singna president rule sangthanabagi wafam phongdo I haina ribad official committee na house dissolve tawbagi ayaba pi ngamde haina BJP gi MLA amana pause asida phongdorakli
Manipur ki Governor Ajoy Kumar Bara, Chief Secretary Punit Kumar Goel, Security Advisor Kuldeep Singha amasung DGP Rajib Singha yauna pangthoki mifam adu the Union Home Minister Amit Shah na officer sing aduna wahang khara hangki amasung officer sing aduna wafam khara phongdoklami adu mifam aduna Manipur da President run extend taunabagi warep ama lobo ngamba platform oide hairi MLA aduna makata na high party oina yenglurga di parliamentary board haibasna asupu oi adogo government ki maikaidana cabinet committee on political affairs haibasina oi warep lobo ngamba body animak asida prime minister Narendra Modi yawi maram aduna Manipur president rule thambagi matam sangdu hange haibataraga di body ani asina khanaraga warep lobo mathau tai adogo mamifam adu hojik phawbodi phamba leitabari na Manipur president rule extend tawragani haibasi sum nungai naba pau pangite ibani lamlai kendra ki JDU की member oiramba mioi taraga taret BJP da sangkhre Janata Dol United JDU की state unit की president su oiriba hanagi MLA oiramba ke SS Birenda thajaba lektaba ki JDU lamlai ki asoba thodang puramba pudongbam dagi imung mari ki mioi taraga taret ngasi BJP da sanglakse